Ćao Rubi. Ćao. Ćao. Što ćemo mi danas raditi sa listom papira? Vrećica za bombone. Odlično. Što nam se treba za jednu vrećicu bombona? Jedan A4 papir. Dobro. Trebamo predstaviti na trokut. Aha, to da napravimo prvo kvadrat. Da, pa da. Okay. I na pola. Dobro, stavimo prema sebi, kako sada? Mislim da pokrijem. Onda ovaj dio, Gornji. trebamo staviti skroz dole da dođe ravno. I dobro to. Da. Da, okej. Tako. Ok, onda otvorimo. Dobro. I ovaj dio, Ovaj špic, da. ovaj špic, stavimo na zadnji dio ove crte, koje su na kraju. Tu skroz do kraja. Da. Okej. Nešto mi je zapelo, evo ga. Dobro. Da. Dobro. Onda uzmemo drugi dio, drugi špic. Ovaj tu. Da. I stavimo ga na drugi kraj. Ali ne smije mi vjeriti ovaj špic gore, ili može malo. Ne tako. Tako? Kako? Da bi... A, tu, okej, super, hvala ti. Eto, da. I onda ovaj špic ovdje uzmemo i stavimo na pola. I dođe vrećica za bombone. I otvorimo. Odlično. I I stavimo stavimo bombone unutra. I dobili smo vrećicu za bombone.